Shubor nakaslem jong udawsan hima. Kador bar shnang maulai mau yong rim menta ka singi palai ka khatsau tari unai luar araja arat mulai kalalit banya kendu ya deputy commissioner jo ke East Khasi Hills district ka kong RM Kurba bandawa penkhut lane wengno yo doyong bala yo kurup de kipulen yo bala bu harut surok jong ke shnang uba suar bar el nong pior rang ba shnang haba kren hakilat patai kubor hadin ka jinga kendu ya ka DC ulai thu manak liang ka DC kala kular ban penkhut nyo yo teu doyong hapo shita yo da ka bas dang khot tender no ulai thu ba ka jingdon jong te do yong ka ta shibon ya ka shnong ka thau kham tam ya ka talong umbam umdi ka penthor ka ba ki pung dok ha bat ki we na ka leng ka dor bar shnong kan ai por khat san sngi ya ka sarkar ba kan pengkhot no yu te do yong balada amla ban pendap ha ki khat san sngi ka dor bar shnong ka sa shimpat de ki we ki rai Halo ke jing kendu ye i DC akan step yo ya ka juba ko sutunan ba next step sistem mentala san rusna milayai ila complain pang ni gejeng penhat gejeng dom yung ni doyong hang ti pomuyong rem rei kaslong na ai rei kan step yo bot bosotunan ba isa float na ikatandas hapo sitayo tingai scam pat nakaliang jong ka terus nang muyong ramhi ka ipor khasan singi rei ni aso menta ba nakaliang jong i DC ilaong ba hapo sitayo kinsa float lagi tenders nak benta jong tiu duyong ba jom hang ti muyong rem di nak liang jong nginya up kalau kata infect lagi lan em apa sitiu di kai senjam nak liang jong dor bosnong infect din kata ka khasan sipat ka bangi la ipor ya ka sarkar bakan lei ai kalau kini yang PI ka jing wet pat jing don jong ada jing don jong thiu do yong am thi kejengit jong duyong kalong ba buon gi benta namar sathi rum harum jong tu bogidom yang tu duyong ka don ka umbam umdi ki don gi pung dok ha don gi penthor ba ki jaka sajjan ti kalong ka bakta sibun e namar hapor bas jur slap itu duyong baro ira lu chatu ka jaka ka ba ki penengkam tam ya ka umbam umdi kalong asit ya baro Devon so pat baka adi ka jing sting jong ka district administration baka tas sinam khamle e da manta ka sale kata kan nakapos por hin kaliang jong ka dawas nong iklem song klipti nilai ki nilai sai ka bala hi na menta banweng amar kalakta plat ginong song snong ki ba peneng kam umbam umdi ngrei nakaliang sarkar kamsim na simkhia hadu kaning ba menta ki wan lai men kendu yang pat kai ka ba kai ka senjam ka bangila ipor khasan singi nakaliang dor basdong insa sim na ka we kalat pon tapi dan sistem yang bau ni do yong ba bu ki di kan ya kata tingim tip dia ba mata ni kalong bau do yong badan nak ti di tong pelak ba susis yang kulit timba ka district administration kalong ba susis kalong ba uja do yong udap dia bu dulu untuk cakap di kani ka senjam ka punta ka bengikin tu ya ka district administration dan ba DC lomba once and for all di ban ko ya sendan di kanum jashu mende shu ban the hadin kani mende shu ban the lalu kani di kelas ba nilai ru ka member mi ba hapo ka kasan singi de ban wen hisundan yo tu dulu hari kata ngisi perhat ka dor wachno ka tashim senjam kai ka panle hari ka kasan singi de nagayang DC ru ila ai por biong ba kin auction ya ka kin fruit ikatanda ba kin auction yo tu dulu berawai kin sedang mentah kesini. Ya sitiau nam mentah kes nado mentah kesini, ya saya up dia kata kesini. Ya mentah sudah ada ke sudah mau prah. Bila tang mate. Mau pi nak kapor gitu ya. Udiong uja uwan. Daula mon banja ulah sujahi. Ulai kumlo rumtep. Dia nang mon bundap udap. Mon uja. Tuntan. Jadi kakam ka citeng mit, kakam ka ba citeng senyam tip. Kasnong rumtep rumtep temu. Yimla. IDC la kran mentan ila sutu ba jindon tu do yong te lo permit sai ka sinong ka thau ni bat ya ru menta nakalian ka district administration kandang pek ikoi pat jaka man pendong ka jaka the ni do yong ko pio kulit ban kem mar makalong menta kan di kem de kulit yang tu do yong kini kali ki bakit ili kali ki bakit ka tingyu
Ndai kiban the angti. Te permit pada adon skoi pak parti kiban luat itu yang berkit cewek pak jaga. Te jaga kalau ka Jaga tenyut kata jaga dumping ground ni keba nang mi nang duna. Te gisi intai la ong mamta in float extender in pa ikibre ban assess kanno metric ton doyong don nanti wat alor ta ting don doyong kindi in ocean. Di kebai ai ke ting yu kalong menta ba nakalian di district administration kan pechu ba num don chu manu bondom kanam kinla bandi itu doyong kan udon menta. Te kawai kejeng ke jong ngi kesenong bengidon doyong tu ti kalong kalau penjot penjulor ya kibun dibentar tu kemariang ti komo yang orang basnong umbang mundi tak nukong kecakarep cakarian kecakar sejan kilong kemi imja nak bala sejan but bakatang ya kalong bekidon ke family ke badon pung dokha dia bakatut kena doyong pung dokha nyap lani kinlong ritat kinum he nama baik kadek sarang kadek asit dia kata ke pergi impress DC mene ni kran te I langsung tu ba lek loy ni kakak tingi kermen ni ba ini aja kemat kan di kejing kula sini kan urlong Imali pemso tausha ba menta kala de ga sinam ko phara ba doyong dan be intai trai ke ga jingbut ba selendat kum ise bla kam san bu bi ini habis so tu district administration kadang kerja meeting hari ni kita berteli di department di connect kita long interrelated boleh tu camp kiwan the engti kerja ke transport department makar hapikil ke jong property jong ka nangta sakapil di ba maintain ka highway betul so kita long interconnected bontli ke department ke DC ka haben coordinate kita ka kontak ke kita ngade juga ban keren ni kamde ka kam ke bingila ban no siklim mat ndai kirang ada deal kihat ya tengko bagi department ngatrai kene keren ke DC menta kalong pa ila dep pendek bagi department ila pos karai bandino ini doyan hapo stayo tengi kimil ti bagi don ni kemen kena sistem ke thirty kal ai kata assurance ni hapat kita dir ke gijing bami tangin sange pej di ke gijing bimla bandat bandai kat bin kwa mi bandang kir kita nak gijing bami tengku bagi department hapo dinit ka action bagi department